Predloženi mirovni plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini sadrži nekoliko izuzetno osjetljivih tačaka, među kojima je i potpuna zabrana raspoređivanja stranih trupa na ukrajinskoj teritoriji, piše britanski Financial Times pozivajući se na izvore upoznate sa nacrtom dokumenta. Prema navodima lista, u predlogu se izričito naglašava da nijednim stranim oružanim snagama neće biti dozvoljen ulazak u Ukrajinu, čak ni u funkciji trenaže, savjetodavne ili mirovne misije. Još kontraverznija je druga stavka pomenutog plana. Prema tvrdnjama izvora lista, Vašington predviđa da Kijev preda ceo Donbas kao deo teritorijalnog kompromisa, kao i da prepolovi broj pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u periodu nakon postizanja sporazuma. U Kijevu se ovaj predlog prema nezvaničnim reakcijama doživljava kao najdalekosežniji i najosjetljiviji američki nacrt do sada, dokument koji bi mogao dramatično da preoblikuje političku, bezbednosnu i teritorijalnu budućnost Ukrajine.